nanjak. Lanjut, mantap. Ya, barusan kita lihat sana ada Pajero yang nyoba nanjak di kayu duo. Kayaknya nggak bisa deh, hanya sampai di puncak itu aja. Mantap. Ini Pajero-nya lagi nanjak sana, kayaknya nggak bisa. Ini Pajero-nya terpaksa mentok di sini dulu, cari Om Jero. Nggak bisa ya. Lanjut. Nah, ini si BR nyoba nih ya. Ayo. Oh, angkat teh. Ayo. Ayo, 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 ayo. 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 Aman. Mama tar. Dia teh bang ada teh. Oh, kali ya. Ya. Ini si BR mentok sana. Tadi pas manja rantainya copot. Si BR. Oh, lanjut. Korenya duluan, os. Gas. Ayo. Menyala. Ayo. Tanjakan Kayu Duo siang ini, hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sana masih tetap menantang. Dari bawah perjalanannya cukup menantang juga, agak panjang daripada biasanya nih. Tapi kalau yang udah pro, ini anggota Sultan Mudo sana, insya Allah aman. Ini dengan jet tempur tentu aman sana. Jadi yang nanjak hari ini cukup sampai di sini saja, nak. Di puncak Kayu Duo, karena di pagi ini lagi di breaker jadi jalannya ketutup. Nanti dibuka lagi jam 4.30. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be
in the ring, how you take a fucking swing. kode dulu. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? Untuk motor, I swear to God they all let me down. apalagi I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. ini masih pembersihan di Puncak Binuang. Itu jejeng namanya sana. Jejeng sana, ada jengkol sana. Ini radu ya, Reng? Nah, ini sang konten kreator kita sana lagi meninjau situasi. Alhamdulillah cuaca bersahabat hari ini. Nah, makan lama itu di sana. Nah, cucu biar kau nang keren mana sana. Babunya juga iya tadi kita jenang. Babunya ya. Nah, kunyok. Kunyok sama. Bapak ulang nih keluar. Mana keluar. Terbaru.
Ini kondisi jalan yang ada di Binuang sana udah ada urukan spesialnya, urukan pilihannya sana. Yang ini udah ada lapisan dasarnya sana nih. Ini dari depan KD Bambu Juna nanti sampai ke penghujung proyek ini akan diaspal segera. Ini udah selesai, kayaknya udah hampir selesai nih pemadatan urukan pilihannya sana. Kondisi hari ini hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar jam 15:45. Ini udah tersambung langsung dengan proyek yang dikerjakan oleh Arpek. Di ujung sana perbatasan antara proyek yang dikerjakan oleh PTUH dengan Arpek sana, yang karena dikerjakan oleh Arpek dari arah Alan Panjang, sementara dari pesisir selatan dikerjakan oleh UH di sana. Nih. Dan ini udah tersambung. Nah, ini perbatasannya sana nih. Ini yang dikerjakan oleh PT Arpek. Yang perlu ke toilet untuk berwudu ataupun cuci muka bisa di sini sana ya. Ini dia ada di Binuang.